Dragi gledalci, predstavljamo vam upravnika Narodnog pozorišta Nep sin Haza iz Subotice, druga Josipa Bajića. Ova kazališna zgrada u kojoj se nalazimo stara je već 120 godina, ali profesionalno kazalište Subotice, ako se ne varam, dobila tek poslije oslobođenja. Da, 1945. godine osnovani su Hrvatsko narodno kazalište i Mođor Nep sin Haz, što u prevodu znači Mađarsko narodno pozorište, sa zadatkom da šire pozorišnu kulturu i zadovoljavaju potrebe scenske umetnosti Hrvata i Mađara u naseljima Severne Bačke. 1951. godine dolazi do spajanja ova dva pozorišta u Narodno pozorište Nep sin Haz, kako sada nosi naslov ova ustanova.